wangu. Murakomeye. Mjambo sana. Mjambo sana, mbona hamna kuraje? Bila kukawia, tutaratinda, nilikuwa nataka nisimamishe kiongozi mkubwa General Baudouin atuoneshe wageni waliotutembelea, kisha tuendelee na shughuli zetu. Tangiye asuhuza abaturage bangugu babwira ati bavandimwe bangugu muraho. Murakoze cyane, nishimiye ko uyu munsi nageze aha ngaha ndi kumwe n'abayobozi bakuru, kandi nishimiye ko mwaje aha ngaha muri benshi rwose, turabyishimiye cyane. Reka turebe abantu batari bahari mu gihe twazaga hano bwa mbere. Ngira ngo uko mubibona abaturage benshi bari bitabiriye uyu muhango. Ngira ngo ubwo twazaga hano ku wa kane twababwiye ko hari umuyobozi mukuru uzaza aha ngaha kubasuhuza, kandi koko isezerano n'ideni ubwo nimbirangiza rwose apande muramushyira hejuru. Niko bimeze se? None ndindirangiza kuko ngewe ndabanakoze kuvuga rwose nimbirangiza ndaba narangije gukora icyo nabemereye, ubwo namwe rwose muri bungurira ikibanza. Rwose ngewe ntabwo ndi butinde kubaganiza kubera ko twavuganye byinshi, kandi kose kuko ibikorwa twabasezeranijwe turimo turabikora neza cyane. Abayobozi b'uburyo bwose, abanyapolitike ndetse n'abagisirikare, nababwiye ko dufite icyama cyitwa hariya, ariko hari n'abandi twasezeranye ko bazaza. Mushaka ko na Colonel Nanga azaza? Mnataka naye kuje? Kama mnataka naye kuje mpandishe vigelegele. Sawa. Tudatinze ngira ngo twarike umuyobozi wacu waje uyoboye delegasiyo agera imbere adusuhuze, atugezeho n'ubutumwa yaduteguriye kuri uyu munsi. Ngira ngo nk'uko mubibona abaturage bari benshi cyane agace ka Ngugu. Ngira ngo umuyobozi mukuru General Baudouin ufashe microphone atangiye avuga ati baturage ba Ngugu, Murambi n'ahandi mwiriwe neza, nongeye kubasuhuza, murakoze cyane, ndabashimiye cyane kubwo kwihangana mwatweretse, kubera ko iri zuba rwose ni ryinshi kandi abantu benshi hano ni abacuruzi, abandi bafite imirimo itandukanye, atari ko rwose iyo mirimo mwayirengagije, mwayiretse kugira ngo muze mufatikanye natwe mutwumve. Lakini kabla sijawaambia ambacho kilituleta, nilitamani niwaoneshe, ariko mbere yuko ngira icyo mbabwira ndagira mbanze mbereke aho twazanye babasuhuze. Ngira ngo mu bo twazanye hari kamarade Bahati Erasto, niwe minisitiri wacu wa finance, ngira ngo ahaguruke abasuhuze. Ngira ngo Bahati Erasto mwese muramuzi, ni umunyabigwi muri M23. Ngira ngo byarageze bitangazwa kera ko yari yaritabye Imana, ariko ngira ngo murabona ko ari muzima. Katika delegation ya kwangu nimekuja pia
mu bandi baje hari General Canisius nawe ngira murabona ko twazanye abasuje. Ati kandi twazanye na Koloneli Nsabimana niwe GS wa AFC nawe ngira ngo yegera n'abasuhuze. Hari undi ushinzwe iperereza umenya ko mwaryamye neza nta wabinjiriye ngira ngo nawe abasuhuze. Abasuhuje ababwira ati Imana ibaho umugisha. Ati kandi twazanye na Koloneli Alfred nawe twamusaba agahaguruka akabasuhuza. Mukomere cyane abaturage ba Ngugu, mukomere cyane. Impande ze hari Koloneli Habyara ni umuturage wanyu, ni umuhungu wanyu ngira ngo yahaguruka akabasuhuza, akabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ngira ngo bavandimwe ba Ngugu twajanga kubasuhuza no kubihanganisha cyane, kubihanganisha kubera ko guverinoma mu gihe yari iri ahangaha yarabazaniye igisirikare cyayo FARDC ndetse n'abasirikare b'Abarundi, abasirikare ba Evariste Ndayishimiye. Ntago niyumvisha ukuntu hano ari Burundi, hari n'abandi bana mwibyariye ubwanyu. Ariko rwose hari igihe umuntu abyara umwana ariko nta mwana niba umuguhaye ntabwo ubuzi ko ejo azaba umujura, akaba ikibandi cyangwa se akaba umunywarumogi. Ariko ibyo byose hageraho rwose ukajya kubona ukabona agiye mu mihanda bikagenda gutyo. Nibo mwitaga Wazalendo. Ariko icyo twababwira kuri Wazalendo ni iki? Ni ugukunda igihugu cyawe, ni ugukunda abaturage bawe, ni ugutanga amahoro ndetse ni ugutanga umutekano ku baturage bagenzi bawe. Ese murifuza ko guverinoma ya Tshisekedi yagaruka ahangaha abaturage bose hamwe bagasubiriza icyarimwe ati reka ntabwo ibyo tubikeneye? Bavandimwe, ndishimye cyane kandi nizeye ko ibyo byose muri kuvuga ari ibibavuye ku mutima ndetse no mu bushake bwanyu. Gusa twumvise induru zanyu, twumvise uburyo mubabaramo, twumvise uburibwe mugira kandi ntabwo byadushimishije. Niyo mpamvu twebwe nka AFC ya 23 tutigeze twishimira guverinoma y'ivangura, twishimira guverinoma ivangura abaturage, ntitwigeze twishimira guverinoma ya Tshisekedi yabibaga amacakubiri mu baturage. Akaba ariyo mpamvu twahisemo kuza ngo tubabohore, tubakure kuri iyo ngoyi mbi y'ubutegetsi bubi bwa Bwana Tshisekedi. Kasukuma General Baudouin ilikuwa nyuma yake, nikamwambia ndugu General, nari ndi iruhande rwa General Baudouin. Niyo mpamvu twavuganye turaganira ati abaturage bacu bafite ikibazo kandi nta bundi buryo twarangizamo icyo kibazo kireka kugenda tukirukana bariya bose basirikare ba guverinoma ya Tshisekedi, Abarundi ndetse na Nyatura Wazalendo babuze umutekano tukabirukana ahangaha. Nibyo koko twarabikoze turabirukana, ariko n'ubundi Abarundi baracyari ku butaka bwa Kongo kandi koko ahantu bari hose tugomba kubafata kandi nta bundi buryo tuzabafata uretse kubirukana tukabasubiza iyo bavuye. Twebwe turi abakongomani, dufite ibibazo byacu nk'abakongomani, ibibazo byacu tuzabyirangiriza ubwacu. Ntabwo ari ngombwa yuko bahuza Abarundi
n'abandi basirikare baturutse mu mpande z'isi ngo baze baturangirize ibibazo byacu twifitiye. Sud Kivu ntabwo ari Burundi, Sud Kivu ntabwo ari Gitega, ntabwo ari Kibitoki, ntabwo ari Buyenzi. Aha ni ubutaka bwacu. Ese muremera tubakurikira aho bari hose tubirukane cyangwa tugarukira ahangaha? Abaturage bose bagasubiza ati nimubakurikire mubirukane ku butaka bwa Kongo. Ati reka mbabwira agastori gatoya byantangaje. Ubwo twazaga twahuye n'abana bafite imyaka nk'ibiri, ndetse twatambuka ukumva buri mwana aradusuhuza avuga ati barundi mwiriwe, barundi mwiriwe. Ariko rwose byadutangaje kubona abaturage, abana batoya batwitiranya n'abarundi. Atari ko ibyo byose byerekana yuko hano hari ikibazo, aho umwana muto w'imyaka 2 atamenya uburyo bwo kudutandukanya n'abarundi. Ibyo byose ni ukuri biragaragaza yuko ahangaha hari ikibazo gikomeye. Ariko icyo tubizeza ni uko umurundi cyangwa se nyatura wazarendo uwo ari we wese uzaza wese yitwaje intwaro ahangaha, turabizeza yuko atazigera ahagaruka. Icyo twakoze ni uko twebwe twabohoye aka gace, kandi icyo tubasaba mwebwe nk'abaturage ni ugukorera hamwe no gufatikanya kugira ngo tutazigera kongera kwinjirirwa n'inzoka ukundi, kubera ko abavandimwe barabahangayikishije cyane. Bamwe baratubwira ati rimwe na rimwe barakubwiraga ati shyira telefone hejuru. Gushyira telefone hejuru kwari ukuyikunyaga ukayishyira mu mufuka bagashogoshera bakagenda. Rimwe na rimwe ukajya ukumva baravuze ati zana Android yawe ufite ushyire ku mufuka, agahita ashyira mu mufuka agahita agenda. Ariko turagira tubabaze ati ese kuva aho AFC M23 yagereye ahangaha ni bangahe banyazwe telefone? Ntabo. Ni bangahe banyazwe telefone? Nta n'umwe. Ese mugendana telefone zanyu? Yego. Igihe cyose mushakiye muratembera? Yego turatembera. Hari umuntu n'umwe wigeze babuza umutekano? Rwose nta n'umwe wigeze utubuza umutekano. Twebwe nk'abasirikare AFC M23, twebwe ntago turi igisirikare cy'ubujura, ntago turi igisirikare cy'amabandi, twebwe turi igisirikare cy'abaturage. Turahangaha ku bwanyu, cyatuzanye no kubarinda, kubera ko twebwe iyo turimo turagenda tuba dushaka amahoro, tuba dushaka ko umuturage aryama agasinzira, tuba dushaka ko umuturage agira ubushobozi n'uburenganzira bwo gutembera isaha iyo ari yo yose, nijoro, ndetse n'uwifuza gusangira n'umuvandimwe bakabasha gusangira. Ariko mbere ntabwo ariko byari bimeze. Anyuze amaravuga ati ariko rero abavandimwe ndabashimiye cyane, kandi icyo nshaka kubabwira ni uko nshaka kubaha intashyo z'abakuru ba AFC M23. turababwira yuko babasuhuza. Koordinateri Bwana Corneille Nangaa wa AFC, Bertrand Bisimwa, General Sultan Makenga bambwiye ati bavandimwe genda ubabwire abaturage ba Ngugu ati rwose turabasuhuje cyane kandi turabihanganishije cyane. Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, General Makenga murifuza ko bazaza kubasura abaturage bose, bavuga ati turabashaka cyane. Turabizeza neza ko umunsi wari wose bazagira ahangaha, kandi ko nabo barumva bifuza, kandi turabumvisha yuko tugomba kubabwira yuko mwifuza kubabona, kandi koko muzababona. Ariko nubwo bose uko ari 3 bataboneka, ariko umwe muri bo azafata umwanya aze abasuhuze, yumve n'ibibazo byanyu abashe kubikemura, kubera ko turanga kugira ngo dukemure ibibazo byose biri hano. None rero bavandimwe, twabonye amahoro,
aduyi cyangwa se umwanzi yirukanwe. Babandi bose babakaga amatelefone, babakaga inka zanyu, turamenyesha yuko guhera uyu munsi mutazigera mwongera guhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ntimuzigera muhura n'imisoro nk'iyo mwahuraga nayo, muzigera muhura n'ibibazo nk'ibyo mwahuraga nabyo, muzigera muhura n'ubujura. Nta misoro y'ubujura n'imwe tuzigera twemerera gukandagirira hano. Icyo tubabwira ni uko nta n'umwe uzongera kwinjira mu murima wiwe ari uko yerekanye jeto. Ntabwo turi muri cya gihe cy'ababerije cy'abazungu, mu gihe abantu bacu batwaraga abazungu bakamara umunsi wose bikoreye umuzungu hejuru. Umuzungu mwebwe mwamubereye imodoka, umuzungu yicaye hejuru. Ibyo bihe turabizeza yuko bitazigera bigaruka. Ubwo bucakara tubijeje yuko butazigera bugaruka ahangaha, kubera ko ngungu AFC M23 twageze ahangaha kandi twahageze kutazongera kuhava. Bavandimwe, haiko vile ng'ombe zikikosa mchungaji inayobaki ni kwenda. icyo tubabwira ni uko inka iyo zibuze umushumba niyo cyagiye usanga inka yagiye konera umuturage. Niyo mpamvu ibijyanye na taxe cyangwa se n'imisoro yacu buri muturage twebwe azajya yisangamo. Ari hahandi bazabona hari umuturage warenganyijwe cyangwa se bashyizeho amabariyeri atandukanye ngo babasoreshe. Oya, ntabwo uzigera usanga aho Nyatura yashyize bariyeri, FARDC yashyize bariyeri, Umurundi yashyize bariyeri ngo babasoreshe. Ibyo byose turamenyesha yuko byarangiye. Turamenyesha ko izo taxe icyo tubabwira ari uko zarangiye. Ushatse kuvuga ko iyo misoro mwatangaga kuri buri bariyeri muzigera mwongera kuyibona. Imisoro izatangwa ni ya misoro buri muturage aziyumvamo, kandi ya misoro izamugarukira ikamugirira akamaro. Kugira ngo icyo nshaka kubabwira ni uko bavandimwe ba Ngugu, abenshi mwatakaje ibintu bitandukanye. Abenshi mwatakaje inka, abandi mwatakaje ibintu byanyu. Bamwe ni abahinzi, abandi ni aborozi, abandi baranyazwe. Abenshi muri mwe kandi ababanyazwe ntabwo ari abantu bo mu bihugu bitandukanye, si abarundi, ni abakongomani nk'amwe bagiye babanyaga. Gusa icyo tubizeza, icyo gikorwa bakoze cyo kubanyaga ni ukugira ngo murusheho kuba abakene. Umuntu arabona ufite inka ebyiri eshatu akazijyana kugira ngo urusheho kuba umukene, urusheho kuba umutindi nyakujya. Ariko Imana yaremye ijuru n'isi, ari nayo yabaremye. Icyo yakoze yarabaretse batwara ibintu, ariko icyiza babarekeye ubuzima. Ubuzima babarekeye rero nicyo gishoro, barahagije. Muzongera mushake ibindi, hari amatungo uzayashaka wongere uyabone, kubera ko ufite ubuzima n'amahoro n'umutekano. Ku bw'ibyo rero ndagira ngo mbabaze inshuti zanjye, ese birashoboka yuko habaho iterambere nta mahoro ari mu gihugu? Ntabwo bishoboka. Ese birashoboka yuko watera imbere udafite umutekano, udafite amahoro? Ntabwo bishoboka. Icyo tubasaba rero bavandimwe ni uko twakorera hamwe, tukiyunga, tukareka ivanguramoko, tukareka ivangura iryo ari ryo ryose. Handi wumva ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, uyu ni umurega, ariko ibyo byose ni ubaguzi cyangwa se ni amacakubiri.
twese uko turangaha turi abakongomani, haiko vile uko mnanisikia, twese uko turaha turi abakongomani. None umukongomani ni gute yarya umukongomani mugenzi we? Iyo ni siyasa mbi cyangwa se n'ubuyobozi bubi bwa Tshisekedi azanye kugira ngo turyane, tugirane imyiryane, tugirane amacakubiri. Iyo guverinoma ya Tshisekedi yerekanye ko gutanga intwaro kuri Wazalendo yerekanaga ko ari ikintu cyiza. None nimba yarerekanye ko gutanga intwaro kuri Wazalendo ari amata cyangwa se ari ibyo kurya, kubera icyo atabanje abishyire abavandimwe be ba Kasayi? Niba koko gutanga intwaro kuri Wazalendo, kuki Tshisekedi atagiye ahere ku bavandimwe be ba Kasayi mbere yuko ajya kubihereza Wazalendo? Ese uyu muntu arabakunze? Ndabaza nti, ese uyu muntu wahaye Nyatura na Wazalendo intwaro kugira ngo babuze umutekano n'amahoro, uyu muntu arabakunda koko? Ese koko uyu muntu murifuza yuko yakomeza kubayobora? Ni bangahe hano batifuza ko Tshisekedi yakongera kuza hano ngo abayobore? N'ubundi kuko abaturage banga batigeze bitorera umuyobozi nka Tshisekedi ngo abayobore, niko bose bazamuye amaboko baravuga ati ntabwo twifuza ko Tshisekedi yakongera umuyobozi. Rero bavandimwe bangugu, icyo mbasaba ni uko kugira ngo tubashe gukomeza kugira umutekano urambye ari uko dukeneye ishyirahamwe ryanyu, gushyira hamwe no gukorera hamwe. Icyo tubashakaho ni uko buri wese yagira uruhare mu kurinda umutekano wacu. Hahandi uzabona umuntu udasanzwe muri karitsiye ukabitangira ikirego, wabona Wazalendo, Muzalendo, wabona umunyatura, ariho hahandi ugiramo uruhare ukavuga ati twinjiriwe, kugira ngo umutekano wacu ukomeze urambye. Rero twebwe AFC M23 cyangwa se nk'ihuriro rya M23 icyo tubabwira ni uko twahamagaye bamwe mu basirikare bahoze muri Wazalendo, bahoze mu mashyamba, ndetse n'abahoze ari abasirikare ba AFC. Twarabahamagaye turababwira ati nimuze mu rugo, nimuze mu rugo tubigishe, noneho mubashe kuba mugire ingirakamaro cyangwa mube abantu b'intangarugero, mugire akamaro muri sosiyete. Gusa icyo tubabwira ni uko icyo mufite mu mutima ntabwo ari cyiza, kubera ko kubona umwana wibyariye aza akabanyaga ndetse aza akababuza umutekano, nkeka ko atari ikintu cyiza mufite ku mutima. Gusa icyo tubasaba ni kimwe, ese muremera guhereza abana banyu imbabazi? Ese murabemerera abana banyu kubaha imbabazi? Ese bagaruke muzababarira? Abaturage ati rwose turi tayari gutanga imbabazi kuwemeye wese kugaruka no kwiyunga kuri AFC, kuri M23. Ese murabifuza baze duhure nabo tubigishe? Yego. Kwa sababu hizo silaha Bwana Tshisekedi aliwapatia, si silaha zimewasaidia, alafu zimewatatiza. Icyo tubabwira ni uko izo ntwaro babahaye nta kintu kizima cyabamariye uretse ibiriyo n'agahinda mu baturage. Ni nk'ibiri kubera Goma, kubera izo ntwaro bahaye ba Wazalendo na za Nyatura. Ntabwo bushobora kwira utumvise aho umuturage wa Goma yishwe. Izo ntwaro zose zatanzwe n'ubuyobozi bubi bwa Tshisekedi. Atese nubwo mutigeze mutora ngo mutore umuyobozi Tshisekedi, ubu koko aje hano mwakemera kumutora nk'umuyobozi wanyu? Abaturage bose ati reka ntidushobora gutora Tshisekedi. Ati nishimiye ibyo byose numvishe, kandi nishimiye ko ari ibibavuye ku mutima, cyane ko mubyivugiye nk'uko bavuga ko akari ku mutima gasesekara ku munwa. Wako na silaha kinyume na sheria wakuje wajiunge kwetu, watoe silaha. Ati natwe nta kindi twasabye
abana banyu uretse kuva mu mashyamba ndetse bagashyira intwaro hasi bakaza bakatwiyungaho tukabigisha. Lakini kabla niendelee, nataka niwaoneshe wamoja. Ariko mbere y'uko dukomeza ngira ngo mbereke bamwe muri bamwe bemeye kuzakatwiyungaho tukabigisha. Ngira ngo nk'uko ubibona ahangaha bagiye kubazanira bamwe mu baturage cyangwa se mu bahoze ari abasirikare ba Wazalendo AFC. Ngira ngo AFC yahisemo M23 gufata Wazalendo na Nyatura bahoze mu mashyamba, ndetse bamwe bemeye kuza ku bushake kwiyunga kuri M23 AFC. Ngira nk'uko mubibona aka gace kayobowe na AFC 23. Ngira nk'uko muri kubibona abaturage ni benshi, abaturage bishimiye igikorwa M23 AFC yakoze cyo kuba yashyira mu gisirikare cyangwa se yakongera ikakira abana b'abaturage bahoze muri Wazalendo ndetse n'abahoze muri Nyatura banyanyasa cyangwa se bambura banyaga abaturage ba hano Ingugu. Ngira ngo buri wese uri hano uko mubabona ni abasirikare, murabona bambaye amatena, abandi bambaye imyenda isanzwe, ariko icyo nababwira ni uko ni abaturage cyangwa se ni bahoze mu bisirikare, yaba FARDC yaba Nyatura yaba Wazalendo, nabemeye gushyira hamwe n'ayo 23 AFC bakabasha gutahiriza umugozi umwe bagakomeza kubaka igihugu cyabo. Ngira ngo nk'uko mubyumva uwo ni umudiho, ni indirimbo bishimiye cyane itaka ibigwi General Makenga. Abaturage bakomeje kwishimira cyane no kuyumva ivuga ati komera ku muheto natwe tukuriye inyuma rwose. General Makenga komera ku muheto, komera ku muheto natwe tukuriye inyuma rwose. Ni indirimbo baririmbiye General Makenga. Bavandimwe mureke twumvikane, ngira ngo murabyumva ni abaturage bamwe barimo bavugana bahwihwisa, abandi basakuza. Wenda ni ahandi umuturage wabonye wigeze amwambura, ahandi umuturage wabonye wigeze amugirira nabi, ariko kuba bemeye kubaha imbabazi ni ukuvuga ko nta guhora kuri buze kubaho. Ngira ngo nk'uko ubibona buri muturage yari afite amatsiko yo kureba ni iki kijya mbere, yari afite amatsiko yo guhaguruka akareba ni bande, ese haba harimo umwana wanjye, ese haba harimo undi muntu. Ngira ngo nk'uko mubibona ati twumvikane bavandimwe. Aba bantu muri kubona imbere yanyu, aba ntabwo ari Abatanzaniya, aba ntabwo ari Abanyarwanda, aba ntabwo ari Abagande, gusa ni abavandimwe bacu b'Abakongomani. Ndavuze ni aba bose mubona ahangaha ntabwo ari Abagande, si Abarundi, si Abagande, si Abatanzaniya. Aba ni abavandimwe banyu b'Abakongomani. Ndugu zetu wa Kongomani ambayo walikuwa kwa ama grupe mbalimbali ambao Tshisekedi alipatiaka. Aba bose mubona ni abo Tshisekedi yari yarahaye intwaro, ni ababaga mu magurupe atandukanye, ni ababaga mu mamuvumo atandukanye. Izo ntwaro bari barahawe nta kindi zabamariraga uretse kuba batesa cyangwa se banyanyasa abaturage bagenzi babo. Gusa nabemeye kuza bakatwiyungaho
kugira ngo babashe kurwanya guverinoma ya Tshisekedi, kugira ngo abakongomani bose babeho mu mahoro. Niyo mpamvu aba bavandimwe mubona baje. Gusa sibo gusa, kuko harimo n'aba FARDC bahisemo kubona, bareba kure, baravuga ngo ntabwo tuzi impamvu turwana. Ese kubera iki turwana n'abavandimwe bacu M23 ko ari abavandimwe bagenzi bacu? Ngira ngo mwajyaga mubyumva kenshi aho bavugaga ko M23 bari abanyarwanda, ariko ibyo byose byari ibinyoma. Ngira ngo nk'uwo wemeye wa FARDC kuza kutwiyungaho, yarebye kure abona yuko FARDC nta mbaraga bafite zo kurwanya M23, kubera ko M23 turakomeye cyane. Ingufu zacu ziva hehe? Ziva mu gushyira hamwe, urukundo no kumenya impamvu turwana. Twebwe ubwacu turwana ku kuri, turwana ubwo gushyira hamwe, kandi niyo mpamvu n'Imana itujya imbere. Ndetse mwanyumvise neza, mugeze mwumva aho M23 yasubiye inyuma. Twebwe ntabwo tujya dusubira inyuma, nta nubwo tuzigera dusubira inyuma. Turi kumwe n'Imana, kandi nicyo gitsindo cyacu, niko gutsinda kwacu, kuba turwanira ubumwe, tugashyira hamwe, tukarwanira amahoro. Niyo mpamvu tuzi impamvu turwana, niyo mpamvu turi aha ngaha. Reka tubahe umwe mu bana banyu agira icyo ababwira. Ngira nk'uko mubyumvishe, yatangiye avuga ati nimba hari uwo nagiriye nabi rwose yambabarira. Ati rwose ni Ikinyarwanda, buri umwe araza kugenda abyumva. Ngira ngo ngewe icyo ndigende mbafasha ni ukugenda mbasobanurira ahavuzwe ururimi rw'Igiswahili. Bitandukanye rero n'icyamutwe turimo cyo kutwigisha ububandi. Genda bukunze, nabonye bagenzi bacu bafite imitwarire myiza, numva yuko naza gufatanya nabo. Ubwo rero nkaba ndi kuvuga ngo itari ryo twari turimo, ko nagiriye nabi akwiye kumva imbabazi, niko basaba imbabazi. Abandi gushishikariza rero kugira ngo n'abasigayeyo urababona abo twakoranaga ababwire baze, kuko twabonye ababyeyi bazima. Iyo twe turi hari mu mwijima, ariko buno ni mu muco. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo badushyiragamo ni ukuzana amacakubiri, ngo duhige umututsi kandi b'amaraso nka yacu, ngo tujye inka zabo nibaje mu Rwanda nabo tubona bahiga. Ababidushyiragamo rero FARDC, abazarendu, abamayimayi, abarundi, abantu nk'abo. Niyo mpamvu rero njyewe nahisemo kuza ngafatanya na bagenzi banje, tukubaka umutekano, tugatanga umutekano. Ntibagiwe na FDLR, murakoze. Niba hari unagiriye nabi araza kunsaba imbabazi, ndamusaba imbabazi, bamugisha. Abatuje mu izina rya Yesu. Ngiye kuzina igarade ryanje ni Major de Faro Wangero Ishayi. Nkaba nifuje kuza gukorana na bagenzi banje, ubwo ibyanje akaba ari ubona yamukiye mbabarire.
Asante na wasalimia wote kwa jina la Yesu Kristo. Jina langu wananiita Kapteni Bahati Mapendo Fidele. Watu wenyewe wanajua Lumbishi, nilikuwa extra batao Lumbishi pale. Meme Katare, fasi kulikuwa bariere ya kuoresha mihogo. Nilikala pale. Wale watu walikuwa wanaenda uza mihogo Tuchunguti kule, kuleta mafuta, walikuwa wananipitiaga tuko nasema kila mtu atoshe mihogo 10 ya kuora. Mimi niko FRDC. Nimefika hapa namna gani? Wakati yenyewe tulienda kuvita, tupande tuende kuvita tugombane na wandugu wa M23. Wakati ya kwanza wewe walikuwa waliniambia wenye wanakuja ni General Baudouin, ni General Kakufe, General wale wote wa general waliniambia, nikakuta ni wale wenye tulikuwa nabo ndani ya RCD, wenye tulikuwa nabo ndani ya gouvernement, ambao waliona mbali, wakaona unyanyasi, chuchi, ubaguzi, siasa mbaya yenye ilikuwa ndani ya FRDC, wakaamua kuunga chama ili wakomboe wananchi wanaoumia ndani ya hizi maeneo. Ndio maana na mimi niliamua nikuje niungane nao. Nilishika silaha yangu nikasabua. Nikaenda nikasema fasi ndakuta wajeshi wa M23 hawawezi nipiga risasi bila kuniuliza wewe jeshi moja unaenda wapi. Wakati walinisimamisha nikajitambua. Mimi nimeamua kutumika pamoja na ninyi. Nao wakasema karibu sana, ndio maana mnaona nafika mahali hapa. Bwana wetu awe pamoja nasi. Promese. Agita kuzina jazaire mulimbanyi. Ngabandiwa peshi aipinya kigano. Ariko ngabandiwa peshi wala polisi ari kigano. Ariko ubusanzwe narabanye ichama cha CNDP. Ubundi nubwo nakoraga bicaraga banyirovanga mbonye baje bitamo kwizana. Ubu naje njora mateni nayasize ariko naje gufatanya n'abandi ko kubaka igihugu cyacu. Murakoze. Mungu oye. Naweza mmefurahi kuona tena wandugu wanatoka mbali. Haiko vile na msamaha yenu wameipokea na Mungu ameisikia. Haiko vile na baada ya msamaha hakuna hukumu. Sasa nawaambia kitu kimoja ndugu yangu ambayo iko muhimu sana, kwa sababu amani niliwaambia mbele kwamba ni mchango ya kila mtu. Amani ni mchango ya sisi wote, nyinyi wa raia, sisi jeshi na ngazi mbalimbali tunahusika ili tuweze kuleta amani pamoja. Haiko vile, ili hii amani tuko nayo iendelee kuwa amani ya kudumu, niwaomba ndugu zangu wanaokuwa na nguvu, vijana, dada, mkuje ufanye jeshi. Ukifanya jeshi ndio hawa wazee watazeeka vizuri bila kukimbia tena. Unanisikia vizuri? Kwa sababu kama namo na hawa vijana watoto mnaona walijitoa, wengi wameacha masomo. Wanasema acha tupigane, tutasoma baadaye, lakini tulete kwanza nini? Tulete kwanza nini? Amani ndio mbele. Ndio kitu cha kwanza. Bila amani hakuna masomo. Bila amani hakuna development. Bila amani hakuna uchuruzi. Bila amani hakuna kufuga. Haiko vile. Ndio sasa nilikuwa naomba ndugu zangu wa Mungu, wa vijana, tusimame tuseme kwamba sisi tumeamua kwenda mtufundishe jeshi. Halafu tukimaliza kufundishwa jeshi tukuje tusaidiane tufukuze adui mbali ili amani ikuwe amani ya kudumu. Tuendelee mbali zaidi Sud Kivu huko hadi Kinshasa, ili sasa nyuma hapa tuanze sasa kufikiria development. Tuanze sasa kufikiria kufuga, kwa sababu amani itakuwa imekuwa amani ya nini? Ya kudumu. Tunasikizana vizuri? Wangapi vijana wako tayari?
Wangapi? Kesho tena Nyatura sikuje akwambie vua viatu kwa. Vua viatu toka. Vijana mkuje, karibu. Karibu sana. Vijana mkuje. Vijana mkuje mfanye jeshi la ARC. Jeshi la ukombozi. Jeshi la kuleta amani. Mkuje vijana. Mkuje. Kesho Nyatura sikuje tena kutoa viatu. Mndalenda sikuje tena kutoa viatu. Mkuje. Mkuje vijana, karibu sana. Dada mko wapi? Kuja. Mkuje wa vijana, mkuje. Vijana mkuje, karibu. Karibu, kuja. Dada nakuja hapa. Karibu ndugu zangu, mkuje. Wadada mkuje. Vijana mkuje. Mkuje kufanya jeshi kukomboa Kongo. Kuja. Karibu sana. Vijana mkuje. Hapana sikia haya kuja ndugu yangu. Utasikia haya asubuhi mzalendo tafuta atakutuma kama bure. Utasikia haya mzalendo Mungu oye! Sasa ndugu zangu tusikilizane vizuri. Tusikize salama, inawezekana. Unaweza kulima kama una usalama. Sasa tusikilizane sasa. Ndugu zangu wa Mungu, ninawaomba wa vijana msisikie haya kidogo. Msisikie haya. Mkuje mfanye jeshi la ARC ili uweze kulinda usalama wa wadugu hawa ninaona. Wamama, wazee, watoto. Unasikia vizuri huko? Unasikia vizuri? Mungu oye! Usikilize vizuri ili kesho wasikuje kuwadanganya. Mungu oye! Bravo! Ya kwanza Mungu, sai tunapasha washukuru juu mlikatara ubaguzi ya ukabila. Tunashukuru sana population ya Mungu tena sana. Basi yote kwenye tulipita, basi yote kwenye tulikamata, tulikutana kuko ubaguzi ya ukabila. Lakini tulifika Mungu, tulikutana watu ya Mungu wote wanaishi kwa amani. Mubanyeneza amoko yose ari kumwe mu mahoro. Turabashimiye cyane. N'abandi bose bazaba bera urugero kuko muri abantu bazima. Icya kabiri turangije kubashimira ikubambia juu ya mataksi. Siye chama M23 mataksi mabariere zote hazi. Kutoka hapa tusikilizane. Kutoka hapa mpaka Sake siye bariere haziko. Population ikwenda mushamba ikubeba vitu vyao na hamuna shida. Unafurahi? Au hamufurahie? Cha pili, juu Sake kuko trakaseria mingi. Hapa kuko njia ya kupita Karua na kufika Mushaki na kwenda Kichanga mpaka Bunagana. Uko munaenda na kulia Bunagana, siye kutokea Bunagana mpaka hapa siye M23, siye zote tunapakontrole. Uko munaenda na kulia Bunagana, utakuwa munakutoka Bunagana mpaka Ngungu bila barieri na hamsa trakasiri. Hamufurahie ile? Sawa basi tunawashukuru. Sawa kesi generali baambia amani inahitajika, nguvu za kila mtu yoyote zinahitajika. Mulete wabiana tuungane twende mbali zaidi. Asanti, tubakie na Mungu.
hapa ni saidi ya Ngungu. Wa vijana wa FF wanaanza panda gari, wanajoin force yetu ya M23, wamechiripoti saidi ya Ngungu. Yao wanapanda gari kabisa kwa wingi. Hapa wamejaa, wengine wakuje kwa gari. Wengine wakuje kwa gari. Wa vijana raia ambao wamejitoa wanapanda kwa gari. Saidi ya Ngungu. Saidi sana. Wengine wako hata na wasichana wanakuja kwa M23. Panda gari kabisa. Panda gari. Leo tuko saidi ya Ngungu. Unaona gari zinaenda, zinapakia wa vijana ambao wamoja wamejiripoti wa Pareco FF, wengine ni wa vijana raia ambao wamekuja kwa hiari yao. Wamekusudia kujiunga na chama cha M23 ili waingie kwa jeshi la Armée Révolutionnaire Congolaise. Wamekuwa wengi kama vile mnavyowaona, wengi sana, na tunasisitiza kwa wengine ambao wana uwezo kuja kwao. Ndio wanaendelea kabisa, wanaendelea kuja kwao. Wanaendelea kuja kwa wingi, wanaendelea kuja kwa wingi sana upande wa Ngungu. Vizuri sana.